Assalamu alaikum, bizning kanalın көршілері. Туғандар, бүгін 16 ноябрь болып қалды. Жағын оқаттағы мал базарға келіп қалдық. Туғандар, бүгін мал базарды тартып берелі. Мына жерде чипсіз кіргізбейді. Туғандар, чипті бастырып келіңіздер. 3 тайды кіргізбейді туғандар, аттарды. Ошондуктан мен туғандар мал базарды тартып бердім, баштайын. Қолдан келсе лайктан басып тұрыңыздар. Қаншаға шықты екен шулы? Öte yaxşı durады, açıq iç. Yaxşı durады. Oyta жоқ эле 100 000 сом пул алды. Эне балага абы? 100 000 сом сурап атыптыр. Канча деди өзү баасыны? 150. Торпогу чоң болуп калыптыр да негизи. Мына торпогу эркек экен, а? Канчада одасы экен? 130 кеми бар. Еще бооз болса керек, а? Жақсы мына туғандар. Сұрады базар екен? 105 000 бап алды. Беріліп өтті туғандар. 105 000 сомға. Шул үйде туғандар 70 000 кеми бар деп тұрады екен. Торпа ұрғач екен. Еще бооз екен екен? Қысыр бе? Қысыр екен туғандар. Ya satıldı mı şu laka? Ha? Satılmaydı o. Öte çoğun gene torpa var. Körüşü de attı onlar. Torpa var, çoğun gene torpa var. İçinde üçüncüsü var ki. İçinde üçüncüsü ki. Kaçada odası ki? 100 жақыны 100 отам. Жақыны 100 000 екен туғандар. Торпа ұрғач екен. Жақсы екен. Қайсы көбі болды атаға? Қанша берді шуға ке? 50 000-ге сұрап атпыр туғандар. Торпа ұрғач екен. Мына жерде Қайсыға сұрап отырсыз әке? Мынаға бе? Қанша сұрап қойдыңыз? 85 000. Торпа ұрғачы бе? Еркек екен. 85 000 сом. Sütü қанша екен әм бұны? Ақшасы мына туғандар. 85 000 сом беріп тұр. Солай бар. Қаншаға болды? Кичине дегенде кызылашка жөнүшкөн да кичинесичи. Кичине деген моюнга чара туруп болот. Шуну көрүп коелу тугандар. Баалуу да. Канча кетет деген? 110 000 сомго чыгыптыр тугандар. Досту жоолуп кеттиң, го аякта жүрүп. Мына жактан дагы негизи уйлар чыгат. Каналга катталбагандар катталып коюңуздар тугандар. Мына жерде өтө чоң уй. Кайсын сурап атасыз экен? Мынаны ба? Канча? 117 000 сурап атпыр тугандар. Торпа ұрғач екен, а? Еркек. Мына тугандар. 4-5 туған екен тугандар. Sütü дағы 15-тен өді оқшайды. Мына тугандар. Арқадан дағы бір көрсетіп қойын, а? Мына тугандар. Қараны қаншада одасы екен қараны? 90 000. Ұрғачы бе? Бұл да 90 000 екен. Торпақта еркек бе? Мына ұрғач оқшайды. Қанша олды екен шул?
120 ming so'm. 120 ming ekan aytilish bahosi. Torpa urg'och ekanda. Nima to'g'ri. Qancha so'rab qo'ydingiz aka? 66 ming. Adam tapmayla qo'ysa. Bo'ldi. Shu yo'q to'g'ri. Torpa urg'ochi va erkak bolasi ekan. Jon ochmagan to'g'ri. Nima? O'zaqdan dağı so'raydi, navoiyni so'raydi, Qur'oni. Ya bu sütü ağutatqa ekan sütü. Sütü bor, video kartda bor. Yo'qniki qayerdan oqadi? Urg'ochi va Ya erkak bu. erkak. Qanchada o'tasiz buni? 110 deb. 110 ming so'm. Surashdi va? Ha. Surashdi va? So'radi. Qanchaga chiqdi? 90dan chiqdi. Ha. Yaxshi ekan-da. 110 deb. Buni qanchada odasi targ'ildi? Ana 110 deb. Ha, bularni bir hafta bo'ldi, tug'anlar. Bir hafta bo'lib qoldi-ra tug'aniga. Ya bu 70. Ya qanchada odasi ekan bunlarni? Ha, bo'ldi va. Qancha so'rab qo'ydingiz aka? 83 ming so'm tug'anlar. 83 ming so'm so'rayapti. Torpa urg'och ekan, ha? Urg'och ekan. Yaxshi. Ketdi yana. Bundan jaqadagi tartayin to'g'anlar. 110 ming. Kami. Yo'q. Uchemchakni qanchada odasi? 90. Torpog'i yo'q. Ha, turpo. Qana torpog'? Aslında. Ostida ekan, qora ekan, erkakmi? Urg'och. Bo'z emas ekan bular? Yo'q, oldi turdi. Bir oydan da turdi. Yomon, ichi cho'ngday bo'ldi-ku. Mana torpog'i to'g'ri. Ha. Shunday ekan to'g'rilar. Mana akam o'z yaxshi uylar tutadi. Shu bratondan olsangizlar bo'ladi ko'p uyda-chi. Qancha ekan bu boğaz aka? Degan kanal bu. Do'stu degan kanal. Jon kanal bu. Jon kanal. Yo'q bular. Bor aka, siz ko'rgan emassiz-da. 100 ming so'm dedingizmi? Qanchasi torpog'amish o'g'li? Ikkinchi ovasi. Urg'ochi va? Urg'och ekan. Yaxshi aka. Savdongizni bersin. Qancha deysiz aka shuni? 75 kemi var ha. Torpaq urg'ochi. Erkak. Birinchi olasi. 75 ming kemi bor dedingizmi? Arzon aytdingiz-a? Sütü qanchaymi sütü? Mükemmel bilmem mükemmel acısı sağıştı. Diqanchilik o'xshaydi aka. Çay diqanchilik. Nima to'g'ri. Nima uy. Qanchada odasi ekan molni? 120. Torpaq urg'och ekan, ha? Erkak. Bol oldu aka. Suraylik. Sütü qanchami süt aka? 8 litr beradi deydi menga. Yaxshi. Mana yoqda dağı to'g'raydi-chi. Qancha so'radingiz aka shuni? 85 ming so'm. Buna to'g'rilar. Torpog'i urg'och ekan-a? Erkak ekan. 85 ming so'radi. Sütü dağı zor ekan to'g'rilar. Qancha so'radi? 42 ming so'm. Urg'och ekan-a torpog'i? Urg'och ekan torpog'i.
Qanchadan sotildi aka? 200 so'm. Cho'p ekan to'g'rilar, boq cho'p ekan. 200 so'm. Qanchadan so'rayapsiz aka cho'pni? Oq cho'pni. 260 berdi. Berib qo'ydingizlar-ku. Kaçta uygacha endi o'tamiz. Qancha deydi o'zi? 290. 290 so'm. Do'stova. 260 so'mdan so'rayapti bir to'g'rilar mana. Qanchadan? O bunu atar. Qanchadan? 255 ta. Ha, buni o'xshaydi. Ha, bir 260 lar, bir 2 so'm kamda. Voy! Buni odam yaxshirab tortdi, chivali ekan. 200 yaxshi. Sodan zarurasini. Ya bu yomon o'lik aka, qanchalik o'rim? 5-o'rim o'xshaydi. 6-o'rim, maşallah. Qanchadan bular? 200 so'mdan ekan to'g'ri. Ko'kmi ekan to'g'ri, o'lik ekan. Ya tutib o'tadi-ku do'st aka. 280 so'm kami bor ekan to'g'ri. Cho'p ekan. Qanchadan so'rayapsiz aka cho'pni? 280 so'm so'rayapti. 200 so'm deyapti egasi. Toza bermas ekan-da biroq. Toza beradi, O'zi qayerda? qo'llanib qo'yadi. Ha. Noto'g'ri.